Мен башы жоқлап жатадыр, мен келіп шақырдылар да, өтәш кепіш башан дейді, мен тіп сұрағайын нәрсе болды. Көршілер жаңа де шығып қарағаным. Мұндан ғана әзірек қана елқын шығадыр, кейін шыққанша уже гүл түткен, биш янадыр уже. 112-қа шалтыраттым да, кере Оқтаныштан шалтыраттылар. Мен шолай болды мен деп, кептілер деп. Вот. Kuşlara kopması için soklattırdılar. Soklattırdı, sular bilen, terzeler şatlandı bit, kuzudan. Su siptirip durdular değil mi? Su siptirip, kar bilen siptirip, biz kızgar ne parlar şağadır, garaj tübellerine parlar şağadır. Kuzuyu. Kıyında pişen yapmanın yanıp gitmesinin için karıp durduk. Işkını bakşartına kaldık, üşadır eyimiz. Kulüp durmayın onda. Yakında. Buna onda bir tereze yanım. Bu yakta terezeyi koyu oram canım. Yukalarını bilem. Buna yak. Meyit. Buna da yonga. Tek. Ol. Nece tüyek, yongan tüyek ok bulup kırınırga düşütün yok zaten. Vurmuyor. Siz mandan alıp şaktınız değil mi? Ay, bunu tutuldu. Buna şunda yatar orada. Ya. Marayım. Ha? Здравствуйте. Стационар кірпам. Құрметті граждандар, біздің енді әлігі вақытта ауа температурасы бек төмен болса әпле йортларда түрлі жылытқыш приборлар қолданабыз. Һәм енді әлігі жылытқыш приборларын қолданғанда біздің яңын шығу сәбәптері кескен арта. Шуңа күрә киләчәктә инде безнең яңа ел бәйрәмнәре көтелә. Әлеге бәйрәмнәрдә біз гирляндалар қолданабыз өйдә. Шуңа күрә әлеге приборларны қолданғанда саклык чараларын игътибар итсәгез иде.